love you. I love you siya now. Inay mana kan? Ay ano maksud mo manat? Ay nairong no ritit-ritit mo. Ina siyahon kan? Good afternoon, welcome back to my channel, Parang Belak Channel. Horas dito sa loob na may jua-jua man kita krina. So kung nasohea berbahasa Inggris, asahea jo. What the fuck? Iber kamu do pel pamaku, ima ala di bahasa Inggris. Jadi, adong masa ada cerita dangi. On namar gor si manat do hot namar gor si tugap. Jadi si manat do si tugabon sa sekolah lakon. Sa kalas muse, sa bangku muse. Dangi, jadi mang tu dia behalakon si irik si jalan. Oto nabe si irik si jalan. Apalagi tarik tu bahasa Inggris. Sahit ni halakon na dua mulu bahasa Inggris. Jadi kebetulan tiki dangi si manaton. Lomo rohana mamereng adong sada buru. Si tiur kuara. Dangi, jadi atari bereng-bereng si manaton maturus di kalas on si tiuron. Dangi, jadi ibarani honi mana mak membes surat. Mulun aja lo kan membes surat do. Dengan dong masan nong songon muaing marwe awe a. Iba ini mana surat? Dangi tiur. Lo mau roh aku memerko ini mana? Dangi. Jadi roh si tiuron. Dangi ibalas si tiuron do. Surat ni syahon si mana to? Dangi. Alai holan sadakata do. Manat I love you. Jadi suku si mana to? Tu si Togap dengan nyon. Togap, aro lapatan ni surat ni syahon si tiuron. Inna si manaton manukut dengan nasi Togabon. Ro si Togabon dagi ala memang nekebetulan tong dolo rohani si Togabon mameri si tiur. Ikarijui masih manaton. Aha may dukun ni mana. Tahe. Dia hubereng jo. Aha surat imana horwa. Jaham I love you amang jo manat. Mahuay, ay nangiri masurat ni si tiuron. Mahuay, hata-hata nyon, hata-hata mamakilay ro. Ay ano maksud mo makilay? Oh lo, alay bahasa Inggris main. Jadi bahasa alamatan na bahasa Indonesia na. Baby kau, anjing kau. Jadi maksud ni si Tugabon, dangi asa sokoro hani si manaton memerek si tiur. Dangi asaro kesempatan di mana atau menyelip. Jadi Roma mana kan pasti kimbulak sekolah. Dia do anak di situ ron, alama di situ ron inna si manaton. Eta talului. Ima di Jalan Sudirman inna mana kan? Inna situ Gabon. Eta tajumpangi jatuh jauhna. Memang kurang aja do song dia buru. Neru di mana do? Kulen di mana buru? Inna si manaton dangi balawa mahal lagi. Tujuh buni icumpangi mana mah? Jabuni syahon si tiuron dangi ahamer ko ni mana alanga jutian rohana kan emosi ni mana tiur keluar ho inna suara ni si mana na rohani si tiur kan las rohani syahon si tiuron na rohana lo martandak do si mana ton na rohana kan jadi tarik kiriman si jendela kan tiur keluar jo inna. Keluar masih turun dangi keluar di mana siap pintu dang sahat do betu tu gerbang baru masih mana tuh dangi langsung mai betul di mana emosi na tiur keluar asa mau tahu ora I love you I love you baru masih turun dangi alas mana dangi meduk di mana lu mana ale pada suaram ijabu makuin na Rositi syahon si mana tuh dangi babu atau makmu dokot tuh makmu I love you I love you siya raw ay ano maksud mo manat nairong do ritit mo ijaya mo tong babakku ina sekali na sa bulus dokot tuh babakmu I love you siya raw Kami kan salah pikir dia do.
Mana LBI baby no anjing apa ko ya bang omma ala ni wotona dang yattu si bayon bahasa Inggris. Jadi dia hamu panggil aku marsiajar hamu bahasa Inggris asal unang salah pengucapan. Bisa membedakan mana I love you sama mana anak anjing sama anak baby. Oras. Selamat pagi Porti.